abamito bongara ngaria boneo daktari baba kora bachire ibagutabura metinde yoti baruka na mariogo kangeseri tina lya mabene besa manyatari bobwenya nejibesa bagota kura bantu natigeire gite kekibarire onye muguto ngaina nyasae tata ere na baroche natigeire gite kekibarire onye muguto ngaina nyasae tata ere na baroche ekyagere bukunekane tutobese kuriro mu gitangyo borimo omoibo lyatonera gorera cheni nyabeta nyari bari chuni aibore muna nyambane mazoza kawangwarega onyandirie mbeje torie kirasi tigange chiburu kobuwa kungaina omotore moyo onyandirie mbeje torie kirasi tigange chiburu kobuwa kungaina omotore moyo tigangurio ngibure tenjango kerekerongo kwanera abanyagitaria babobokora Samueli omuyoga kyayombwatisi amangana ya atari kogenda monekene Samueli omuyoga kyayombwatisi amangana ya atari kogenda monekene Ngaigoze twana konyoro moko nomarubaini onywekira sikomambya koboke Uzengura nguri boigone kirobo gitangoro iboro ibatukiria abana b'emyaga Mamito gake mamiria yo moneka siria jikegete ikongiro boririta makwarimo Mwanya bato mwina neire bikwara emezonsolyo emwarire mbakabire na marionya Mwamana ko basongerera mwaseka ikabakwanire ingane tarinzo nigati ya ino Urimo kibamine tiebokuoga asabakungu abazacha ngari kista titayo Uzema kombi kya ya moga chomore takirete chisto onyentari obonyaka bagutyotereria Biri nadika kitebe lya banta bunde bwesira umie usakuya manyika iguru yabo Biri nadika kitebe lya banta bunde bwesira umie usakuya manyika iguru yabo Mwairu baka kukumanga mwamenye gotebe yoge ningo koranire gasi Ena jetchen yosebe yanyo yochete nyange na mera nyoye Urwe kerenyo turia zinyi nyange na tatiri yabanya koni kiruanda Tagiro mununa yo mochi buate Kebire cha tibyana gokunitera maikaranza Tagiro mununa yo mochi buate Kebire cha tibyana gokunitera maikaranza Taribo bomoto gotyo kya magoro echintigitigi bamana goteba nebyanda buate Omuntu gotware bitoti byomanuka kibageseria bunoyo nebyanda omuntu yabuate Magozo kyomuntu kuriga muri amagoro nagotyo kyomonwa basaria kugezina zimemoriete Abana mane menu yabanta bayiga tige gotonya ayara amantuka na yogusiria Ebirengera ryo byabo byarubiria ayugutiria amaizabo tariko bana bozuku Mungare na makambo bwatukire bita bibanyinyere bali abakuriembe bitungu bya tata Mungare na makambo bwatukire bita bibanyinyere bali abakuriembe bitungu bya tata igego gyakire Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka CHINSE cha ISIKO bunakoretwa sore na Kisi FM Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka CHINSE cha ISIKO bunakoretwa sore na Kisi FM Alright, abara kabisa chidega cyabuto kinana marongebere na isano na mense ya moya bono mambe chinsani cha Afrika ya mocha ene nkayo mu gusikisi ya fam mwancho motegerere ne birobono tubangireho cyo koletera lya chinguru munasa magazeti yeri twelero nabura butambe kinege kosi kigima kyomorobuli Mominchori mi nchenkoro kwa du omonyakerogo riga 001 nanje riga 002 mugaka askofu mkuu senior Dr. Professor Silvanus Mamioro kigure 2022 Nchino botamba soko boko kwa mesa ya mangana ya liga 003 Ronald Mayaka Brigadier habari asubuhi njema sana ndugu yangu nashukuru sasa idono muyo kolero wanje kwana tumira nilitiko lya lero aha utoigo lero twanji ya mono kiandagie 10 utoira mabera yano buyabuwa yabwa tuisanire litiko lya lero kweli kabisa niliyetalia yabona botambe ne limo lyoka era ni gakorokwa nyasaye kabisa tali gonchora no
tari gonjokero monyene nenda gukora korengana buna atagite bwika no gwanja no kwaye buta mbego gweta tigerie tari aye bakukare na kare amina twakoli tindi komanda kende gwetania kererie ta mina ria tebirwe kende gyo kwenda comment ento gyo comment ebebo igo abirego tigesane ncheko gukwa no mwacho mutegereri na butame mbwate gazeti ya Taifa Leo yitariki 19 mutinyo gatano omwaka bw'ekiri 2022 rituko lya Alhamisi TBT unabotamba soko bukwa nenga seti mbwate ya The Daily Nation mwacho mutegereri yitariki 19 mutinyo gatano omwaka 2022 rituko lya Alhamis. Headline: To dump or quote. To dump or quote. Oyo no mugano umurekerete umwana siasa uri gwada etote basi siasa CHINSE ya Kenya. Muraibwe kiama kia Wiper. Stephen Kalonzo Musyoka. Stephen Kalonzo Musyoka rega somugano yo murekera sepeji akane gwika sepeji ya gatano. Yes. Igego tebekana ngabono iga. Magega yo kwirita lia ya seke ombekyo bachone chimbegia IBC buno muruwane liyo bekero kyo president. Oh yes. As we are speaking, yego tebekananga nage ndretene chinkwa na chintingu sana nabara yaba nene inse ya Azimio. Akuna wake sabunga igakwira na Azimio anchera nege nteke kyobo chief minister. Kusenda kiao kora. Aso bwene. Bati bako teba chances are kwira na Azimio. Nagina nataka korosia samari yendeki. Karosi. Stephen Kalonzo Musyoka stay yagochia. Kwira na Azimio la umoja wa Kenya. Ekiagera terikoroka na goste terikoroka nanga nenyare kanero president yasebone gaye ikeire talinga araga usuno kumocha ya gose ninki ama tuko twatiga iri gwikoro mutiyo gatano gatatu namake sana konge yawe brand bona ya president abafuasi ba Stephen Kalonzo Musyoka igo bagotebanga Stephen Kalonzo Musyoka igata keire chire jichionsi ya kolierwa na Uhuru Kenyatta na Raila Odinga imeazimio la umoja. Azimio la umoja sansurwe chirabe kume chirikwe amagusaini agreement etinge amagusaini I don't think onye talibo atarudi tu Azimio onye talibo kolengana n'abafuasi baye noroche kwaya goteba igo igata getenga na abe chief minister ndio kumufaya because according to appointment yeye yes you are at the mercy of the president. The president abe kwa mwe gotebenga kara tenense motigo monto mungara tendo chief cyo korusio bona ategete basainia se coalition ngachikoba chief tali gokunu ngaba olioka ya serikali ndo na shanga there are some things you can't make agreement. Okay tote bono bakanire mwe kobeka sa agreement ina kia no mbataringa bakanire mbako bekeki na baba mongentere ya singo toro jinere ko bangentere ya bago kipengele post ya Kalonzo na bego chenjigwa. Yes. E post ya Joho na bego chenjigwa. E post ya Oparanya na bego chenjigwa. Oparanya ni transferred again the Minister of Agriculture. Peter Munyato muna Minister of Education. They can interchange even they go change. Bono maite mochanda asole. Yes. Kalonzo Musyoka njirete araso Kenya kwanza. Na bago kiagera Kenya kwanza oditi lao na piarosi. No ne. Ali Kenya kwanza. Kenya kwanza hata bago so za person. Na bago so za person ni problem. Ina kwana ngase kiama. Na so ro za person bakoli. Ba ya kujikokoro. Ba morande. Uikaira nazi. Kero kwa irwa ya Dar es Salaam tubangite bakakora. Ngo kujikorwa yewe. Uikazo Azimio jegote. No Azimio is going back there. Kwa Azimio obokendo lesiko serikali tukamange kurwa serikali. Lakini hata obokendo lesiko serikali. Baka ira ne. Stephen Kalonzo Musyoka I think igentokanga alegocha kokwana kururitanga niyo nyetari gocha kwa running mate. Alegoteba nere buna Wiper achikoigwe ministry yemo. Yes. Eye minutinga ministry yego chikoba na yabende yonze lakini Wiper nebwate ministry yemo. Yes. A propose mo minister. Bono ngotebekana somugano yora sepeji akane gwike peji gatano ng'abantu bale batatu. Yes. Baseneta batatu babere bakomutanta ekorokana babere bakomutantania. Kwanera Mutula Kilonzo Junior. Kwanera MP Ogurugudani Manzo. Yes. Kwanera Moseneto Kituyo Korukweno Kuambua. Right. Na babere bakotenanga Kalonzo Musyoka tariko ya. Ngabo richikurate ne. Tariko interview. Lakini maambio bogo mnyoka mwezi wa 5
asubuhi najitega kubwatesi tinkumwe bagaloza Kalonzo will never asi siasa chinse yake bono rero nari umuganura azigazeti atayora ile okay kana goro oyone goro ile page yake ni page ya gatano eto yo headline ya gazeti ya Taifa Leo Bwana Masumbuko Bwana Masumbuko Kiaro jambe cha iko chirinye Masumbuko wanda cia Stephen Kalonzo Musyoka izura mogate nine ibere gabwate chinse ya agatatu ganga bro mondo akiro umubira kurumuino na ochira ira igasepe chintanga ni Stephen Kalonzo Musyoka akana azune tenderu omugano yo gobwera ira sepe ya kabire gazeti ya Taifa Leo asobo ime asibono bagotenga Stephen Kalonzo Musyoka bado taramanyasa akogenda Stephen Kalonzo Musyoka gabwate umugano mutambe wogo tatwara umusimamo mbatebeta buna ningi gekoera Stephen Kalonzo Musyoka arogetwe watermelon mbaruete umugano ina yes wogo soma sepechi ya kabire wimanyia senchira yobo ikeranu kabisa na ende inki gekoera Stephen Kalonzo Musyoka aichoirwe nemechando mbakorukira Masumbuko Muse Masumbuko mugano ina oroira sepechi ya kabire gazeti ya Taifa Leo okonyora senchira yobo agari yogo chandeke tiga epeji ya kabire mugano norega iga ingana kyo musacho yomo atumete 2.7 million shillings wetera sesimi AM yes 2.7 million 2.7 million yes again reto kuchunguzu gaiga akakora transaction wetera sesimi yes simi AM yo monto yomo chigo etapaka 2.7 million you can imagine in this country mugano noro bora sepechi gatatu gigangana kimusacho uriyo bete gakora sumu gasogati imeye mu cyuna Nairobi bono abanyanyimbo bari bakorobo tukibateme kuna bakorobo tukibua buabo bagoteba ngakorengana na uchunguzi banyo renkelinga no ne familia yango teberenga na obwerere to bugima buaye na ikosekani kidiri nkirarenke gukora kigenda to zugaiga kubwatekana mu nebintu byatogete gari yaye imekera remember kokoteba chikwaleti sano na ibire ebiki bibande binde bitali biyaye birebe chibese chidora nyechi euro nechi currency chibintu bire yogire mengi nechi laptop chinde chitamaje karedi chinde ariye password tonyora mugano ino rase pechi ya gatata singa seti ya The Daily Nation asepechi ya gatata gazeti ya Taifa Leo mwancho botegerero roboti ndoro unabona ekeumbegia IEBC kia ene kiringa abantu bali baguchikurwanire birogo aho wetera etikiti ya independent yes niko bale gwetane chiri busano nechi misano na isatu egati yabo angemerongo 35 na batatu igo bakoligia obo president wenze yake yo amasakara yanga kiago chako baye chibaroti ali to igo bakinire sana oyo 2017 igo balenga abantu chiri bunye na babere igo ngaba enambe yarorekanire gukina sana igeye kworokinga kerokende amabagana akete nagati yabali baguchikoriyo obo president bono wetere tikiti ya independent ngamo no musubati Roslyn Omar gati abanda abange ga igandoche inyoranga Roslyn Omar na bolete chikura 2007 akanyora chikura chiri busano na isato nechi misano na 24 atemete maete so kuro bolire ndo tekere very serious nda kirisa karelie ballot rich kororeka na kiringa full scabwing ndibeli tambe sana maete ligocha rero woro okolingo scroll kwarelia wagaraki kwarelia wajaga koligire ligoito kojigo chinsa chikomentwa chikomentwa kekero goikoligire yegeka mate tukikukumia IBC mbali kobeka bintu biringa inodanga chaka na William Ruto kose chaka na Raila Odinga na boko ja Raila Odinga kali nsepi igo koligia alama oyo Ruto kali alama yekiama yes kinna kintu chikoli meaning that goikoire ya time koligere liga igoro chikwirege kake mwate banga abantu independent igo baga karabangi nabange bale sana epeji ya gatano limo ne bwatu mugana wiga Dudus ngana ki ibono kiture kindikyo masana tabwe county ya Tharaka Nithi yes inyoranga nere orosetie tiantumekege songo is the one who doctored agreement ya Kenya kwanza ya beka as register of political parties yes bono ga iga sama ujiana akorekanire eye mase monere nengaseti ye ga kotebanga nekene Moses Wetangula na Musalia Mudavadi yes igo baire target yokoleta 70% yechikura cha Western Kenya ndio gosebinde ibato nonigo na bo monyogira banyare gosugukia conditions nje na chicho conditions na chicho 70% of elections ejikura gokoleta 50% kolokilifi
uikorete 50%. No inora sepechi agataona limoga. Sebasi nyirenga na kigo sebako chikora banyora 70% because sikura Western yebwate is 2.2 million. Nando sakulikireria Western. Amage gusana igo barazimio. Na kibono weiga what I think it was omogano yo. Ebagote baganga. A defense cabinet secretary Eugene Wamalwa. Yes. Iga korokana ku neutralize omongwana kuruku Mudavadi. Right. Iyo nakubanya. Because bako majikorwe nseme. Na ende bako tebanga Mudavadi asipochunga. Na wetangula etarget inabera abakongu because inyoranga ANC. No onyena ase Mudavadi yakurwe governor orone ya ODM tali ya ANC. Yes. I think he's coming from Vihiga County. Na Kongosana, yes. Akongosana. Ni keji kobesi ki kanembe. No yamarenda nga yarwe tojo pa. Imandinga Mudavadi na wetangura barachi kobeke kambe bamenyo. Mogano ino ora sepechi agataona limo. Asenga seti at the Daily Nation. Jatuka jatuna asepechi agatotoro botindo gokorera oyo choro koba running mate ya William Ruto omubunge umadhira omoskeri gati gashawa. Yes. Nigo aegereiro mokonyu umuraiwense ya Kenya Daktari William Ruto na gatebanga tamuancherereti na asenge njori gati gashawa what experience asa mangana administration naende mangana the best. Ole koja kwa wiki rokeri. Mogano no lege gasepechi agataona kabire mogano no ronga na ki bagote bagiga Deputy President William Ruto and his Kenya Kwanza Alliance team have been accused of doublespeak and hypocrisy over proposals to create senior positions in the cabinet. Bagote banga bakomo chiga Deputy President William Ruto asoko gikeria abantu bali bare go drum support for BBI inga bago chikoligie keroko kibo Prime Minister. Ekia introduce TSA agreement ye basa inetiga. At the same time, oyo kabero mo jumbe wensemo ya Rarieda Nicholas Gumbo. Yes. Niganyo leto wako kiagera nkoligiare obugabana bwe county ya Siaya. Running mate ya yakonye gare Charles Owino olio kabero mo spokesman wabanyanyimbo. Igeru TSA kenyanganyira gateba nkwira na police moino. Ngayigumbo bona agakigumba ako. I told you go and go there. Go county ki wale kwara. Siaya county. As a James Orenga koli. I told you aki. Tiga magana yo kote ya Charles Owino. James Orenga kana alikuwa akiruchukua chief senator. He was not in Siaya. Tiangera segete kibi. Tiangera segete kibi. Agora magana segete. Orenge kana alikuwa senator 2017 in Siaya county. Taro seti posta none ya mongena antigu. Lakini chikura akaegu chikura unanimous ta campaign itinonye. In fact, after chikura chiatangaziru, returning officer ya muligeti ya matuka tata moe certificate yo wagiru chikura atari komonyora. Alipisi kurwanira baba igolo. Yorali. Omaye gonde wiki. Abantu baje bagote bagaki. We ajana na orengo ba. Amagendera. Anashughulikia baba juu. Kibono bako moera chikura igabara. Magendera ko. Wachungolera girio raje. Ogwanjwa. Akarenda no mbunge by the way yo Kikuyu Kimani Ichungwa. Is it Kimani Ngunjiri ama Kimani? No, Ichungwa. Kimani Ichungwa. Umaitega edite ya no post. Muntu tayoro kumopinga. In fact yerega akanyete gotiani. Kwa magana yichikura sijui nini 2017. Yeye alikuwa anangoja tu apishwe parliament bana. Abantu mbale naende okonyera bagwategesio bana. Ipatio. Magana sepeji hata. Unaona chimi nuru wangweni uchire vipindi vingi sana zimaiti nini. Bantu bano karakona chimi nuru wangweni. No, italiko post. Taliko post yo akolete data maiti. Taliko post abantu bateba. Itu twali kokwana abantu bali bakoroka ndabataliko baweto mboli. Mwirorere ndeki. No monde bingange ya sega city rende. Wowe irega ngana mwirira. No. Wowe irega tumatira nke ukiabwa. No. Anamutige kyera nke ya sega city. Nataka kukyara ndekyo. Nke ya sega city kira atakumwira neli. Tiamutige. Jibi nuru wangweni by the ngo pingwale. Tiamutige nechikaramu je. Ya wejobwa. Kenyanganyiro ngo bakereka konguzana. Bongo bakonya kiro monte yemeyemo. Ngo kigere kyawe getindi sana. Aye ne yenda ko ego sunu yo ngo. Karamwete yero ko ngo munyakero go. Karamwete liko. Karamwete ona kuligida. Kigenda Encomente. Agote yo mungwaro ngo koliale tiriri. Mande nanje tekurute ndo ano sana. Ase epechi ya kani gazeti ya Taifa Leo oroboti ndoro bono egetuo gechi pass gekuru kwa GREENPARK ego GOCHAKA gukora emirimo
buna bararirie ekiumbikirigia Nairobi Metropolitan Services NMS mugano nora sepe chigatano gatatu dudusingana kyomo waziri oyo mase county ekorokwanga Machakos agenda tugochunguzo magega ya matuka make kutoka bwate nibo ya 531 million Kenyan shillings 500 chibesa just a county minister chibesa chia Kenya yes maga yokuli kwa je miake meke abwato botene ku 531 million Kenyan shillings tari ko make sense because na mshahara ya wakanu cannot add up uchunguzi yetimete ngite gokoreka last county chinde mugano inora sebe chigatano gatatu singati ya engaseti ya the Daily Nation mwacho motegereri roboti ndora sebe chia kane gaiga buna abarayi bechi kanisa bamugikeiri sana oyo gochikorigie kirugo ky'uburayi bwense ya Kenya okorukwa Professor George Wajakoyo Wajakoyo yes agotebanga ase koirobo president egento gitanga nige kuchikwanjeruze ya imense ya Kenya enyasore Yagosiro mujumbe Wajakoya Okibra Ken Okoth yes naleto muswadu nga buno yo parliament ngenya sore yanjeru yani ever legalized yes lichi koli yanjere tu lakini umuntu tanya ko musenya sore nero rakwane uyu ngusire orore bijene bagokora urakumisa roboti norora sepechi yakane gazeti ya taifa lea sa abarayikurwa chikanisa au imeye county ya Vihiga batebiri abananchi barende sana abarayi bago chiwachora mugano nora sepechi 12 Dudus ndara akilie tro teba kanu jogo twani abumbu ya wata ngoko etuoni tali etwani munyakero go bwe kyama gya kanu Gideon Moi abaseneta bwa yago chikwegerera Baringo county ya Baringo bana achana sana bado mo chanole county ya Baringo and I've never seen Gideon Moi ga addressing an area mbali nera como senator I have never seen Gideon Moi to be a politician, I'm sorry to say. Patirende nyekale performer makia tara kole miremo boikera ni me county ya Baringo ndo nashindwa pia mimi tindaro ogo chano no okore meeting Baringo gotema kugaya nabantu baso bonga tia kurwana telibia bono giga kolengana no muliki we kyama kia kanu Nixalat gatabirengeri tali ya yembali ira IBC gochie kurwana rekero kyo basenata we county ya Baringo siseme kitu bono research nere yakoletwa research ya ekiombekelige koko research ya TIFA yes ngia korona nde matukwa magaga kego teba iga kolengana gazeti ya the Daily Nation yes malikali kila goteba iga bono umaarufu ya Raila Odinga o Azimio la umoja wa Kenya yakinire kuru 32% umutinyokane yes kuika 39% umutinyoka 5 na ende na batebia iganga ekero kurigiria graph kiaye kuna gutira kuru 23 kigacha 27 kigacha last month 32 bono igekere 39 yes William Ruto yes kiarenge 38 kigacha 38 kigaenda 39 bono igumutinyoka 5 ikira netense kigacha 35 asumuri kibumugano oyo na research ye yakoretwe ya TIFA bagotebanga ogochoru kwa Martha Karua kobe running mate ya Raila Odinga yachangire sana gukina ku maarufu kwa Raila Odinga ochoru ku kwa Martha Karua. I'm not saying a Martha Karua nigo abuete abande bonsi people bari gochoro kobe running mate ya Raila Odinga yes but ngote goteba iga Martha Karua igachoretwe kobe running mate ya Raila Odinga chingaki aba Kenya babokire kisiasa babokire igachore tukira aba Kenya bakurushi toroime bakoboka kisiasa ikegeristeria abasubati bono bareganirie ngana ya Martha Karua hata mimi sijaamini bana ngana iliwe iko gidiro women are their own enemies they have always been maybe mbona baraje to prove otherwise igende kyo ngeta yete go twaro gonjo kagete yes kero kurigeria ikera by the way I saw etimaindi go say I'm not wrong paka basubati korwa se obo mu buri wa Kenya kwanza
mbaro rekana bako moko boko Martha Karua walishabikia sana kushauriwa kwake. Yes, meaning nga ense ya Kenya siasa ya ya chinchi ne gender factor ngo kiri ko come into play. Yes ase siasa erevosia bagotebanga mugala muwe akiyake mpe na kebe nkiamonye. Yes, abazubati bande mbale batanje ti Martha Karua lakini asingi je fact yi wate bane liwa kwana effect yi ya magwata be gender iyo neji kogera baonjore bigoti agera kumurigera ni Martha Karua mugano ino rase beche 13 na kirisechi yakoletwe at the same time abanyagitari go bakare gotebanga makega yaba Kenya kuibanga corona ya arengense yana kuira na kawaida baka bantu bangere gukwana na busabusana bantu beranire kabaida bono bakare gotebanga likubali kali kuri abantu normally squeeze na bera abe it's a mild covid-19 yakini no ebwate ubukali obokeake yeringete yasinire mild irulete yes irulete tali yede goirana na ere nero corona nero lakini corona nero nige bate bange sesi yora bukinga nili kubali kawaida na bera abenko ni kanyira makali kidogo magano ino la sepeje 10 senga seti ya Daily Nation roboti ro la sepeje gatari gazeti ya Taifa Leo mwancho motegereri nganga kibono omurigiriri monne bwiki sabwa iga Kenya umuswati Nancy Gathungu bono achageti omurubiri bwo chiko gokore emiremere gutumike Kiswahili ndaba Kenya bange bachikoigwa Kenya mateke Kiswahili ngerera isi sana ngo gade menyogi yake nyana bolinda bantu bali bagianjite sana yense ya Kenya roboti ro la sepeje gatani gazeti ya Taifa Leo epula utiga tinga seti yega ya Daily Nation ngo kwanirira magana mange igoro yechi ni bono bwa gachibichi nyumba ngamba bati kiwente ko beka se nyumba yawo you know somebody was telling me ngesimiti bono igabwana yagire igoro sana 800 and something yagire igoro sana it was almost 900 no nyene juma 900 ole simiti yemo yegura na koyiraka etuke ngara ko koyirusia it's 1,000 shillings ne sansi wa teknolojia ile igoro yes it's 1,000 ribati bono iga muri guti anyway mwanora igakorwa zichinze chinde cheziko mongo chanaro sekero ngubintu nebi eke babibona nakanyuru na ibi agenda nanga tware kozereta nyo iro nereke kurwa sense ya Ukraine bado mugano ino ra save chemeronge tatu na tata senga city yega ya The Daily Nation the same time ebintu bitanga sira kugwaika gukwana igoro ya Ukraine kangira niyo yole ga sepechi ya gatano gatatu ekegere kiombe egese ekigambere kenene kirige go rigereria mangana yo bosaria ICC bono ngo giatumire abo bisabaye go kikurigereria nga ningi kagendete miyense ya Ukraine timayitinga nkiritere kibara kigutumeka gukora obolingoli bwabo kinde batumirwo all right at the same time abantu 23 nigo bakwete ase ogotema obuibi bwechiombe musebu etugo imeyense ya Sudan Southern Sudan actually mugano nureke gasebe chimeronge 35 nali mongana kiri golirie chichuma lia kinire kuwatekana nogo kanwa kwi biashara byoko ndi scrap metals mugano inora sebe chimeronge 35 nalimo bintu bitangasira ebinge mangana bantu batati kugura CHIGARI nkiango obituaries bantu libasiriri buna bamu abo chibicha nawo kira iga obituaries mwancho motegereri timesino bwatekende gostomerekere CHIGARI netoka buyeri bunero ndanyare kugura aiga asepechi 10 roboti ndoro by the way risakarandi roli ya physics sabona bali wale serious kuligereria KCSE na wako na kurevise ga nguchi bale baleta machibu na bokwe makeli muno mwanafunzi at the same time na bokuligereria iga igoro ya magana yege Swahili alabini wara nara iga at the same time na bokuligereria tabu ya chozi la heri uligereria tumbo lisiloshiba ngati iyi bitabo binde vinge bikwanire ga iga at the same time nabo chibwe manyie igoronga kyubanda gutumeke lieta mugombe ya mwenza running mates yes nabo kwemanyiga iga abo kwa minyolie tumbo lisirosipa na bake njara yandire tumbo lisirosipa ndagira litaka ndio mungwana egogwa ngoma ndange tumbo lisirosipa anyway toendeka zagicho zina bakosoli bono kurwa sega serna bagosoli ke gando cha senga seti bagotebanga wazukiri
tabasa gome Bangi terera turungi mbegete mango nyogwetugera. trophy elia FIFA World Cup trophy Yes. ne bwente ko koletua go chaiga imense ya Kenya bantu banyare korolege kombe kilige kwimo kigugoro Yes. kia World Cup kombe kilige kire imense ya Kenya litukulia ramisi wiki gocha CHINSE isano cha mambia Oh yes. kimanya ko irumbaga State House murai wense bweka nero allowed go kimo kigoro Uhuru Muigai Kenyatta. yes lakini abananchi bande utapiga tu picha nacho kebekira se box elia yekerole Yes. bantu bakerolege kombe Especially kombe kilige kwimo kigoro kero buiwa ba. yes and it's only the head of state or allowed go kimo kigoro kero kira setua otherwise mondo ndi wenste yo wente go gekuna Michael Olunga. It's made of purely gold by the way. Yes. Michael Olunga no mogosori kurense ya Kenya okogosori ya yense ya Qatar klabu ekemo klabu ekema kogosori gegekoro ko Al Duhail bono na abwete golden boots ene ntunda ya kabira kubwa yense hiyo ya Qatar tunasema congratulations at the same time batabire Lionel Messi tali kuchukurwa ime club kia PSG kogenda ime club ekemo yense ya America Yes. Club ikio kemanyeka ine na club ile ali kongo sana by the way Inter Miami. Yes. Inter Miami. Dio togenda ya mase ya mwika se dondo. Utara so as dondo by the way eke kombe kitwa kwanera gaiga. Yes. Kurwa World Cup echaka 1930 twatwara bikombe bibere. Yeah. Might think here ibetu for some time. Ngaikia begira bakurumi bagaja kukuruma. Ade bagote banta tengo somere nkikero aserie kombe ke. Uma kumanyanga ki udhamini wake bagote banga ikiaro setu kuno mungwano yo mo redesign kuru Italy. Na inde kebwate 75% gold. Yeah. A year approximately $161,000 US. A year almost 1 point something billion shillings. Kia Kenya. Yes. Sisemi kitu. Togenda. Tondoa. Leo tunaingia wapi Dondo? Tunaingia asakuru kwa Mukenyi Narok. Narok. Moina Narok. Mukenyi. Igawa nakuru kutunai somebody. Samuel Ole Tunai. Yes. Ama Senator Ole Kina. Le dama Ole Kina. Obongwaro lia. Abwate tukia. Ngoye weka ni mwana naro karukiru yo oba tumete ba tutenga no yo Professor Saitoti. Yeah. Mumurole. Monyogiro gete no chete. Monyogiro tukina era babweka. Ebigara itukibate diga. Invite daliko ye January. And is proud to be a Masai. Kwenye orabe gete mwane bitamba. Lakini ni jamaa mrefu pia. Yeah, kabisa. Msomi sana yule. Parliament na bata na bitamba. Pia ana msimamo sana. Yeah, hata parliament. Yes, ana msimamo sana. Allowed. Tunaingia Mukenyi Narok. Aha. Umungono yo munyo mete bya sana. Akanyoma gatigo mu rugyo yeka. Akagenda asare. Kurigia. Asanyo alete mirimo. Ekranyo alete mirimo na toteba asumu bwekano ogende Maiko utigo mu rugyo ya Kenya. Akagenda ekerairana kolire mirimo nge miaka 2 kuirana ale bono Kenya. Lakini baadhi mbe mu rugyo yagabwata gasimu akamulika mwisi. Mulika tu mwizi. Alikuwa anajisacrifice anampigia simu moja kwa moja. Akakesabu ngabono umurugio ne otwale mulika mwizi sana kogenda esimi na bari ngoja gutumika igiga igane ronko mo ati ngangole ya nenya. Ekeraira na ika Kenya inzeme Narok. Una ikaiga murugio yakamwariga ne bya kabisa akamukumbata kabisa kamwariga ni akamotea my darling nakamukumba karibu nyumbani gaswa nyumba kabisa gaswa nyumba utukobu nabo mogokore lituko liko bwatyo mogoko na bole musubati bono karocho mo husband yoye kabisa mubuko no ikire nande tachie tibono kora seka na simieli mono taliko nyakonye chokora kiagara na rojo moaga irena baroje siminago linanda kana ire muri kamwizo mata basubati barabu triki akayebeka anene mone karaba belirisa. What happened? Omongwano yo esimieli gakora 3 days.
mungwano yabagisangi bae bagaja bakamurusika jutora akwembe gujigiga igambono gwajite kwanza turako ni arora ya urukende igiga ntuarwara turagire tuarako bisiria matukuru nyo litumwe twakarire kibanda ya bagisangi uruziwe taisi uruziwe taisi mungwano lia kaira na nyomba akaleta jibunjira akabeka muuka akamanyalenga bagisangi ko bandusiria mbago ndiga bose liyagenda omusubati oyo bono murugyoye akanyora kinga kichingiye cyo kurigereje simili na kumanya features cyaye yo mugaga arora messages yotoka go kiga yo akiyuko batesi mina umbo mongwano liga chieta keba chi message chi SMS njirende bale gukwana no musubati gete babere bago date for long asenselia Michael Baring yeji sikirini ja otime sikirini jo no jire imeba muirari buyebire go delete ano ajitigete musubati liga kona kurigereje okuminga wa akiyona naleterwa aya nara mangana yabereke gokora namanya koreterwa uyu rende tare koegwere bale gutumika kiraleterwe sini madara uindo ndogo jamani okonyiata bono ntumie murika muzia kingo kora okonyiata ake sabu karenkereria ini nini sasa hii tigandara ganyo musajo dara ganyo musajo mosaja ngwira nakale gocha tamai thinki kegenda musubati na kabikiri chirongi kumbe rongi magaga bwagiria akanyundo gaki musacho uri gocha ko mwareganiro kabisa lakini musacho ko chikurigira linga kina no musubati yache nchika lele kuna mugorete bakisi minande mbona jino mogeni ngikiamo bera yani okondete resimi konyo korere menyogiro ya odero kondete rekigaiga ubongo kwarara ngisaine konyago korero ubongo kyotare to musubati ko mugo date nere bone bintu byose moko korana utigete simime ontigerete ndore igo ingi bona matarau mungoro ryo komutenga karatiga karaira ngoranga ke ngiye kugukwana agiye kubiru uko chikorengere ri mungwano uri gochaka kubwanga ai kai ke bintu birie nebe tari tindeliteti akamatebinga bono na kyotagete igo kwambo uri nandagete akalete simielia akayerute floor ekaruwe kemeko kia maega kegasuke nsemo akangusaka nyundo kalia akayekongonte kabobo pisio bokoboke mongwaro likarigirite quality kene nonya ta quality not even one word andaja mathebi ndigiri ngao zina bakogendera nobugima bwakare kate simielia anjoka ngora kagenda nyomba gaswa gitanda karara kore ko mungwaro ligikwara gukora utarambulia yara ko ba messages nchi umungwano na ina igete go delete chi messages kuja kuendera ngo twale simi mbora musubati uri kare kugendera gutwale simi ekiagera ale kumanyanga ki no mwakomwa ebintu byale ngime mbiri byale kokorekana ebyo mukungo yatamanyete agini simi ya motebiri eyaleterwa. That's the nature of human beings. Inere nature ya mwenye bantu. We naturally concentrate a sense moyo bobeyoka. Ntori kuriria nsemo yobu ya bwegento. And by the way, let me say this, yeah? I think we need to have a discussion here. Why men cheat? We need to have a discussion. We need to understand it and take it. Why do men cheat? It is something that we want to discuss. By the way, we try to understand. Yes. Before women accuse they are cheating out here, we should find a reason why. Again, taken to any, by the way. Why do men cheat? They are part of. Yes. Appreciate a gift you montako ire. Despite usenga tebu atie kerengo keri wa expected. Accept a gift you montako. Tiango wole ndake motokolerani. Yani montako a gift bake kibwa to muliro imura go sambe. We appreciate. Moboli nkieke.
motegerera ko erese ninki na wanyo no monta ete simia kala tumeka for some time akamotengo nane Kenya ngisi bilingi romo aratige bintu byaye batumera ne chibi choro na kingo debiga you should have listened at least for an explanation no wo ikakwara ko cheki simia na dere ndo clean up your wife wagiyo yo mugwara getaze kizana gaki no tari Twitter naga some story Twitter musipati keta de bagu musa chone kero kuigwire kigita buya osoire lakini by the time acha kukutu baragu it's after 10 minutes ku kubikigendre oikaro zibi ndo Ubatara igoro baragu atara gogota akora take time go sanitize zibi kabisa agera tanyo tapu atua yo gazeti ya taifa leo mwaje motega go sanitize yes oikia kuki abuso kabisa akozoje moro raje ritabu bo bisimbo ngoja komanyekana yo gazeti ya taifa leo olita bakende go baswajo we mayaye mara ya davanga zinjira yo mwikera Nabo tuwata simtandao yonzi ya social media Kisi FM 94.1 nsemeli ya Facebook Twitter at Kisi FM at Kisi_FM nsemeli ya Instagram YouTube tuwata Kisi FM 94.1 subscribe like share tukina sobwamo ingongende agokora iriga Maya kambaro mungwano konya ukana manye ariruburito asa magazeti kurwa Kenya weka CHINSE CHIGARI bunakoretwa asore na Kisi FM Imanye ariruburito asa magazeti kurwa Kenya weka CHINSE CHIGARI bunakoretwa asore na Kisi FM Imanye ariruburito asa magazeti kurwa Kenya weka CHINSE CHIGARI bunakoretwa asore na Kisi FM Imanye ariruburito asa magazeti kurwa Kenya weka CHINSE CHIGARI bunakoretwa asore na Kisi FM Imanye ariruburito asa magazeti kurwa Kenya weka CHINSE CHIGARI bunakoretwa asore na Kisi FM Imanye ariruburito asa magazeti kurwa Kenya weka CHINSE CHIGARI bunakoretwa asore na Kisi FM Imanye ariruburito asa magazeti kurwa Kenya weka CHINSE CHIGARI bunakoretwa asore na Kisi FM akanyemete iyo bakora agasoka agaitirero ngori bakarero nigange chabiyechera ono tigambo ria banyagitaji abaitu mubwate certificate mukubweni Eastern Central Africa kina Dr. Mwaniki Kisore Dr. Razitio Sana Dr. Matongo Kibo Dr. Judas Majo Dr. Mungare Kinara Dr. Ramadan Dr. Sakari Obini Dr. Pito Moni kitambo kero kimwe irire mweri yabanyagitaji abakora bakorira bandorisa tigakwanira nge komiti yane bono yabonye kuri Kirwanda komiti yabonye kuri Kirwanda ebatiro ni Samuel yomoyo mogere ebatiro ni penalty mako upande etekere tari no dikiosebe ogana isingi no choke gesicha ebundi nyarira na kinumoroche bamito kakibuna bakongaina banta baiga wa Kristobo nuonga nyamumba driver kusi sako abagona Richard Nyanga ongeri yali bali chuni Kennedy Nyaboga yali bali Masaba Tereko mu Nairobi Mwamuru Chatema mobe amo tigatigana bwana mangana ya yobo tukitogwo bwana mangana yobo tukibawo nyakoli Kirwanda kunkoro koko liemba omuyibori ngo konye karenge tuzamba mwaye akonye kabuja omuyibori yakwe ngoko bari ruwobe omwana gosenise Cintereba akona gokiye ngetaze cinkoro chaino ero tiganje aterese entereba yemo kirie gari yagure yaitira abantu amanyika yaba bakure Cintereba ciko bari rugose ne kitakiri
yabetiro motori ngujara yamuitire yanyenjirwa abantu barire kinyama amanyinga yo moto yayikete ingoko barerwa isinda kiramba buri abantu batari kibu cyagara cyasagero timwati kimunda abaye uze isinda minto yagiro munyamageto mu mwamuiga amatoni igarenge munaje baga amaiza najo moto amaboko igarenge munaje umwana omoke bakamana ko bwati kesubuni kiaje gose ekeminja toraro kase keguzike rikende okyabwate amariyo nyamanke sana bakabwata bakareta amaguta bakekomorera kijiye kare bagatindeke kekanga kujya bakagetindeka mambye karabwatya bakamana konyora enya kuminese twetwere tembere rigoro ono zinda mituna enya kumimwe itire bono gose na abaitito amoitito ba abaitito abaroke gose ba metone kongara moitire abana bamunye koni songa n'uti mugirango barabu omwana kuyiwera amangane kabira igatira zo bango bwawo bakuna ko tware birangara ringo senaki yagara to kunyaro ko twara richibwa bweka tigero monguru natanya sai bagwaje binto byense ko bo monguru oranga amayo ndugu yangu ko bere ko chuko abana ba sagero dadi Johnny ongare ono otore no bamera bwo munye koni kirwano digo arisa